HMPV human metapneumovirus Sri Leng hi in lo shed vector karinga HMPV hi China tanga lo dar tran ania India nge ya po kaisarun lang tran to he virus hi covid angin ala umem lockdown na omle angem zirlai le chungten zona tamtak in nei anga kan sha tang khan COVID-19 po aron om tran tir khan kan lapui mo vak tu lova ma se anhuwa thil thlenga chu kan shat vek kha he video a hian HMPV lampang engkim kan soi vek tona atop thleng milo thlir sak ngei don nia virus is causing concern due to its similarities with the COVID-19 outbreak. Government says it's keeping a close eye on developments on the respiratory virus. HMPV hi engeni kan shat vek angin HMPV hi virus ania human metapneumovirus hian kan lungs le tholak na hi akhoi bera tin he virus hi tunkum mei ni lovin sangni pakhata Netherlands mu chuato ania ma se researchers ho ta chuan sangni pakhat ai ma fe a mu chuato anti ma se kan tan chuan sangni pakhata mu chua ani symptoms lampang han soidon ta ila soito angkhan kan lungs le kan tholak na a harsatna om theya chumi mei ba ka cough khu le shitlang na te apaya tin khosikte chaklo na tele wheezing thola kari omte apai bok he virus hian naw pang tele tlematar zong immune system nei thawak lo hote hian an kai tam du bi ka other dan han soidon ta ila he virus po hi covid ang me khan akai chon theya respiratory droplet khu a in kai chon direct contact miten hai dawa in biak po tele close environment classroom le office room ma mi tam tak omna a hian atla omzual tuna hian India le China enkol zuina atama India le China lam ha soidon ta ila China hian thlathum chungin kai antam chhozela hospital a po admit antam severe cases atam vak lawa ma se kai ho char zong chuan mitam tak kai an omani Shanghai le Beijing a hian antam chhozela tlem tumin anom lo WHO ho te po chuan an en chhozela atambel lo nan tuna hian China a case atambera chuan India a case panga pasari vel lek la mu chua ani chupo Bangalore India chuan ala ha umvak lawa health minister chuan he virus hi virus Thar ni lo ti thu soin a Sri Leng po anasavak lo ti thu asoi tin la omlo ma se film khur taka in enkol tur thu asoi bok he virus hi tu po akai theya ma se mission khattan la omin kaya olbok ani amasa in naupang kunga hnuailam tan ala ombi ka panina a chuan senior citizens tlema upato deu ania pathumna chuan langsa harsatna nei tan ala ombi ber ane mi te zo na lian ber chu lockdown a omle angem zirlai te exam an son le angem ti ania government le expert te soidana chuan he virus hi covid angin ala omvak lawa chumi wang chuan a omlo me thei ti thu an soya ma se hun local tura cases atam viau chuan lockdown omle in online class po a om thei ti thu an soi he virus laka invent dan han soidon ta ila hei po covid-19 ang me kha ania khoya po kaldonin max zuwa kut fel fai taka da mai khoi lo thil tha e exercise le chol ha dam ani kan sha tangin he virus hi chutiangin a hlaom vak lawa ma se film khur hle atul he video hi in thian tele in chungte milo share sak ve ngei don nia anni te pon an share thei nan ole voin tan du tok photila he video hi in la like lo ni chuan khong en lo like in kan channel RG Tells Mizo hi milo subscribe in bell icon milo me sak ngei don nia thil chuichuah thei lo le thil mak chanchin in chan thei lo nan